Oslikavanjem uskršnjih jaja u okviru inkluzivne radionice u prostorijama društva MNRL Pčelica Brus počelo je obeležavanje predstojećih praznika. U tradicionalno dobroj atmosferi korisnici društva MNRL i ove godine ugostili su prijatelje iz turističke organizacije opštine Brus. Kontinuirana saradnja sa gradskim ustanovama i organizacijama dokaz je da su naši članovi ravnopravni građani lokalne zajednice, rekla je ovom prilikom sekretarka i koordinatorka društva Tatjana Đokić-Milenković, uz zahvalnost turističkoj organizaciji. Evo i danas smo se okupili da pokažemo koliko je nama cilj da naši korisnici budu vidljivi, da su prava ista, da su sve naše potrebe iste i da se radujemo najšarenijem prazniku, da smo se ove godine potrudili da nadoknadimo i one dve prethodne, što se tiče rada, izložbi, da ojačamo još čvršće i još bolje saradnju sa svim institucijama, sa školama, sa vrtićem, sa svim našim institucijama sa kojim smo sarađivali ranije, a da nas je korona sputala i sprečila. Smatram da svi smo u Brusu sa istim ciljem, da su naši korisnici jednostavno naša deca i da svi moramo da se borimo za njihova prava i da pokažemo da smo jednostavno ravnopravni u svemu i da pokažemo koliko mi možemo, koliko znamo i da zajedno možemo, znači da postignemo maksimalne rezultate. A vama hvala što pratite svaku našu aktivnost i što ste uvek tu za nas, jer podrška medija je nama vetar u leđa da možemo dalje da radimo i da ljudi vide koliko se mi trudimo, da svi zajednički odradimo i da pokažemo koliko je u stvari u ovom društvu naš korisnik nama važan. Moram da iskoristim ovu priliku da se zahvalim turističkoj organizaciji koja svake godine donese i svaki put kad dođe vrlo lepe poklone i svaki praznik učini lepšim našim korisnicima, jer naši korisnici pored svega vole poklone, vole da je to znak pažnje, ali vole i da poklanjaju, vole da rade i vole da svoj rad od srca poklone nekom. Još jednom hvala na saradnji i hvala puno turističkoj i Jeleni na ovolikom truku. Zadovoljstvo pomenutom saradnjom dele i u turističkoj organizaciji opštine Brus, kaže direktorka Jelena Radulović. Nastavljamo tradiciju i danas smo ovde u udruženju MNRL Pčelica sa našim dragim drugarima sa kojima ćemo ofarbati jaja povodom našeg najradosnijeg praznika. Kao i prošle godine, kroz radionicu koristit ćemo razne tehnike kako bi ofarbali jaja za naše dragi sugrađane i da im pokažemo da naše malo za nekog znači mnogo. Takođe, kroz ovu radionicu želimo našim drugarima iz Pčelice da pokažemo da su ravnopravni u društvu, da su podjednako bitni kao i mi svi ostali i da zauzimaju posebno mesto u našem društvu. Oni su tokom cele godine vredni, radni i sada smo mi tu samo da im pomognemo da neke svoje planove realizuju. Svim građanima Brusa želim srećne uskršnje praznike. Radovi nastali na radionici biće podeljeni građanima opštine Brus u nedelju u 11 časova u centru grada.